O le mataupule le tufo le tupe sa fata a olumana ile palo tala ititi sa fata lua. Le nafsilingi ai le visengo tu stala le komiti ta pena o le nafa mai moi. Pela to te le ta pa se fautuanga mai ka peneta pol official komsino palota. Au si mail fa fonga i le lato tali mai le na taimi. Le ngal wenga ia komiti ele ia ma se ma fau la vai le me so pokiki. Ha mata tia esa pokiki. Ai fa tino ngal wenga ina ia maea ready. Ya, ma ave role. Ya lu fole it's unfortunate timing. Pe on le won fa ina na ala me ile kala le fa pe ole. An ngal wenga ia fa tino ngal wenga a mai a lo su enga uma ia ma to ya lu su enga no lua, to ya lu su enga to family ina ma to family ina office tupi. Fa ma tu lo la ile ole sele. Tu langa la na sa ile plan ile to ta to fia. Ua wha mautu ina mai fo i sui o le komiti le wheloa inga lava lea ma le visenga o tustala. Ele o iei se suinga i le au wha i o tupe tufa sa fata. O le afe se lau tala o le au wha i lava le nai pe on sauno o le ofisiri le fionga le alai sana noa. O le tūlanga lava lea le o lo iai o lo alu pele togi ina le afe se lau tala. Tūlanga lea lo whasinga solo en tatou ngarwena. Peitai o lo whaanga solo lava wha atala noanga e au fiai ma se whainga i le waa. Ai ua wha ate a mua le tupe sa fata. Ele uma tatou wha tatanoanga. O le tatou phase 2. E te le wha tatanoanga le la whai. Ato e foi le po le ale me fai le va. O tolo tatanoanga ato ala valana. Ia e au fia e foi me fa tatanoanga masiu. Tu mata ia le tatou komiti. Se fa te ala va ia mo ia sa fata. Ia na ngai no le fai fa tatanoanga le. O le aia ina e whai pule o isi tu malo. Mata upata wati na e isi tu malo. Lena sauno il minister o whanatura malisi o manga a le vena ale il palmene. Le taunu unga ua iai e pei ona whaamatala atili. Sui o komiti e au fiai le ofisili mtanga rengo ngā renga mal mtanga renga si o manga le sunga fui tupa i mau si manu. Ma le fionga le alai salano Francis Brown Reupena. E ese mai tula fono le malo ma le tapuni ai nei o le pisini si le tau mea sina haidawai i motaa. A o fai su engal mtanga rengo leo leo. Le fai unga a li ima fai pule o le fio anga motaa ia tapuni ai le pisini si lea. Na tupu mai ai le whao o ngā lima i le alo lava o le fio anga ma avatu le whale mai ma maliwa i lava. O le whatalnoanga le fionga le pulenu o mota ama le Samoa Entertainment Tv le whai ungal vai aso. Le ana sao noa le pulenu ua umo na whai le whai unga le nuu le songfua e le to e whai se pisi ni si le mea o iai. Ai o tangata o lo tua ia ta ilua sifulua fetala le sala. O le aveseo le pisi ni si o le tofa le na le fio anga. Inisio tala tuli loa, o le palota le tu malo sa fata, le umai atu. O toi fo iai le fionga tu ia pua fuatongi le toa. E toi faa umala na lima tau sangal palemene. Ina ua le mawhai e suia to alua na o lato tau vā. O le ali ima le tamaitai. O na fau ese maili no fua maili a fo itamali o le tu malo, ai o le fio anga vai e. Peitai, o le tu malo le nei o sa fata lua, o mai le taimi o la na palota la ititi. Ai o lo angia pea, e le ngata ofso ta inga te le vavambe ai o lumo le pale, me nel wha talunanga manino, o le wha soaino o le se fulu miliona tala mō tangata o le itu malo. E pe o na toe wha te pā i lau wha fonga, i le neitai au i se tasi o whelaflafo inga i le mōta i se taimi e le ima mau atu. O le tūlanga le na fia, sili tō leo a tā ua le mele yasium, o le nu tā ua. O leo manino sa ronga. Leo fianga le fontala te vai peina sa ronga. O lawa kufa. Vai ku kongo pena kami tskawi no. Ya. Alo se soena na mama mai la. Lawa nga solo kufa ku pe o mai uma. Leo tanga inga uma musafaka. O leo mautu le le. Malo. O kele no parlamento pisa e foi ku pe safaka eles ko fa o ya. Ya. Leo ya safaka ia le fianga le di foi pule. Leo fa mava ngai ya le fela fena palo kele titu. Pakasi ai malai tu malo sa fata o makwa ka o pe lang kong fo fanga o malwa malo il kupela o lang ka pisa ai te tio lo ma fai ya o fo mai fon ya o kupela se ma o fo ma ka o live se la tala por sa me ya fa pia ale mele no ele kom talam o le tupele o sa no ngale mai ngel malo yusima na fio mai la kong fai tio ta ura le kupe mau e Samoa le o folo mesium ale mea le fatu a foi mo sium ko mo Samoa to a wa le va ngoko ko mo toi wota Samoa malia fenore sulu fana to kala kala ko
Ia fenor sio fa to masalo la to lo tu la mai le lo tu la ya tu tai o malo e fai masu le minsta le mele te le tato pisale so no le man a ta un tanga ta siri na pisal tu pela sa fata na Facebook o le alam fonta e o lo pura le na fai o le se cope o fa nga se ser fas le cope e la sa no le fiong le minsta o nei le so o la na va tu pe to no bank account a va se unha foli te telefono ya fui ma na va nga ma la le sala no to fa so si lo to tu pe ni fa pe nei ma spotlight le va in New Zealand o la ta to me fa tu pe nei pe sa o no fa so tu a bela va no ya sa fata e ma tu ilo le ia sao tangata tonu e alu ia tu e na fai a fai e sala le umi o le Minister of Foreign Affairs o bana ma fono va vasa manaya yo as o vele mo lo ke ka o very fast coin o le me pito siri na mata no va ale o va vasa o el matai Samoa ye sila lo tunu this is just the beginning e ele suru miliona le na matu first payment installment payment ala fatero no le sa no le yonga ele Minister fito tan no emta pu e fatela no family ona si umula towi ala wa mai ala nga iluma malia si mal ta fayo na un foreign affairs mal malo New Zealand ai failas la yainga ma fofuanga ola me faile vale e to ebese pe tu wayo o fa manu yanga le fa solo tele no anga ide va fa va malo ala wa sa no nei to paulo tupe yo no fento tele no mal malo New Zealand e na tu portato vesi le fa fonga mai la tu o le upu e batu nele malo e o sai mai sio fa ta tolo le tali malo o le upu na ya o le upu e batu ya te o le Minister of Foreign Affairs that's what's goes ai no fina mai o to le se tu peto e mo ba ele o to malo si menna o le malo le tele no il malo New Zealand fa sa fo ni laksen o le upu honna na mafaya lai fa solo ternoanga temini nei la o fatto nuore lo ia Syria na naf ia in ba mo oi in mele fatto no ngon ta upula ya no ia fala te toro e si me o le fa fonga mai lo fonga ta yo malo e si me tua e ta tu fa mo e ri ma tu fa mo ma tu o ma o e so mai ya ustala le fa mo le o manino sa no nga sila palmia a fa yo tu fa o le ai el militar no me tu sia me alo ia malia la lo fina ngala o le ta malo o le sila ngala o fium o le ele pepa le tu fo a fe mo e si pesa o mal miska ele undertaking ne va pesa ni tangata a sai ni ro ele ko mo se kupi ele ko esi ta sanga lo na a fa ele ia ele a fa ia wa me ele o mai e si le fa no mai tu langa o le to no na le tu ko ni ta to vesi o to wo fa mala na I mai na me fa sai nga ka yaungi ko mo se kupi that's not the process ati el tanga luenga la el foreign affairs e ola tu fa wa tera no nga po fe fa yai ele tu mama ina le ngoto le vale New Zealand I ai sa tau sanga le mela ele tu mama ina ma la me tu va idi le yai ila to si sio manga mana to yai le to mai me uma le tu watu e malta to lo yesi o e ba ai me pito siri no le mo le tu atu nga mena le fa me fa pe fa o so ka sengi re ko mo se ku mena le tu po ni fenomia yo tato me O le 10 miliona tala sa fata e se mail fa monianga o si umu ona wa fianga lava o lato fo I tu malo mai le masu su e New Zealand le na ngoto ma fiail ngata I fale o nai tu malo